Sontaro ahem tonapan rat kerap tipidam. Arengke so habidain narapan forest asoratum kapajau. Hanjang lang solong inut kitiar pum kelong. Kardom pinipranta bertalong penelisa mijilhan sepi non bertang tonpen arjik tha. Pirthe adanglong kapati hurnut COVID-19 aborake sokelong aphaya bangke arnibang sinang badbomlo. Bangso jok det kachare tom setami mithangara raphan bangso vorpen kapachok dunji aphan pinangan bidi sore pen klemponlo. Bonta ke sokelong aphaya bangke aphai ki jumji kalisi nang bathu bomsi adette nalong ta ke sokelang adim jangun e seranta dolo. Pirthe adang adette nalong COVID-19 ke sopen kachapachok japhan ason abidi klemponlo. Lason si bharara det alongka det piadang along chiklo jonthom plengkai kai anlo kangkirpon. Lapenan parta bangso keso avorpen jogwan kilong japhan kasu harlong ke theng hemalong me chipa map pen mom ke kai dun pen danglok ason abidi do anta sarkar kachari pen klemponlo. Bonta COVID-19 abora bang kasu harlong ke theng mom ke kai aphanta phere re det si angtan ke kajikali munit atumalong aphiong napate bok thubo majok India det alongta lak thamapat COVID-19 ke sokelong aphai nangli roklo. Bangso ke sokelong aphai nangke bat bomajok India alongta non an lak thamabat an ke so aphai le tangno. Lapen bangsuri narkep suseatum bangso ke so penajok aprandam tangno. Lason si somindar adangalong COVID-19 ke sokelong aphai ke ongnai ang bongpen India ta ingdeng klialong an si amen chithabdun tangno. United States of America, Brazil, lapan Russia along long thom adet aphanle ki hai unloti India det si ki chengsi along dudunlong po. Bangso kapathu along India det atum abangki ki remdun vek nangji adet lo. Bonta kopay ke lang nuajok pini arnia bangki somindar adang along pen ingdeng kli ana bangki ledunang koklong. News Desk Report, Karbianglong Live. COVID-19 na keso porhot radatum kacheridun kinang sot. Hemtun isia longpen inut bak COVID-19 na keso long dun lok pulote. Bangso hemtun ke containment zone pusi hokpon detpo. Containment zone pulote hemtun isia tumta hong barlong le. Lapen ang tanpenta maduta banglong le. Laki kado kabeta kamatha kapar sekabang kinang sot. Lason si Phuloni constituency ang Kangarlo, Tarabasa Benjamin Taro Arongmaker, Carlitang Wilson Taro Lapen Kareng Tisopi Asopo, Longsar Im Taro Aphan, Kidamtang was signified Troxy Arni, COVID-19 na keso kelong dun lok penajok, Karbianglong Administration ahinpen Containment Zone Avay Kangpu Pangdakpon detlo. Containment Zone Pulote, Maduta Chinilo, Hem Isia Tumta, Home Quarantine Donangpo, Hong Barlong Lilo, Lapen ang Tanpenta, Bangso Hemalong Banglong Lilo. Hemtun isia tumta angtan kedamji abarsa avededajok kichoji aphan sanghan kavi kijunji aphan lang kavi pendanglok asona kisung chichak nang koklong. Lapusona kisung rong araratum chini dunsi pini ada papor malom Rizalin singnarpi lapen Marian rong pipi aning kimepen home quarantine kedonang kok ahemtun isia aphan kirapa jordam. Bangso porhot King Sontaro pen kachithan pona tengke home quarantine kido isek rongara ratumpen nang rabomno sita lason thak nitumaki songapothak chini pen Karbianglong Autonomous Council kachari atumpenta nang rapasonte mesenji athe nili tumaphanke nang khangcheklong lasi sarkar kachari ahin penta ki rablong jipusi towar langno pusi pherangkia thengno ningjepon chuni ni donji ni hangela puno government pen no mate thangna ra kirap ta wilang si rong pen si no mate kichu kijo no hormu si lot bahani tum nang rap pom lo si government pen nang thangna facility da long lelang si non ta nang khon bom non ta mu bang na khon bom lo rong pen dang ke si government pen nang thangna kirap ta long lelang no mate tum phang quarantine nang di det pen apige quarantine nang di lo la si na na ji ajak ding lo ni an ke hopta andak do lo la si local MEC phan sakami pen ardame prakiti ge ding to phan sakami ke rap ke lo ni phan kachuni region ke la pen lo non khiti da por lo ke hong da bar long le
apor bang ke tilit je thono kiti phanta si kiti je klem ye phana ka sik sak do ko ning kan si ke chu ye phana an ko na ten si ke lo ina kiti yo si klem klik ko te la si adobe aphan chu ni ri do lo kiti ye de don phan ke rap jinmen ke rap ke long je phana si chu ni do Tara basa pen derchuna rongpi Karbi Anglong Live. Non malom so dhina mophan bertang ton panik sinang. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mope puthar betar jupon thik lonang. West Karbi Anglong District Menmeji Pharchi Alialong Arengki so ingna maing nara sophan Khironi pen dongka mukam ingnamra komasai khetum kapajokdun. Menmeji Pharchi Alialong patowe jerlo pormalom habit ingnar hur rongarlo kicho thorna kachuria hot arta ningkan photrok e jona ingnara so bangke inghan kang therajo ki jangram lurajo ahura tumalong pen chekak dun daklo. Adab rongarra tum bangso ingnara so phan theklong se Khironi ingnamrai komasai khetum aphan berta pachini phitlo. Halapu ingnamrai komasai khetum ta berta kilong pen tongsakot Khironi Southern Ranger Bibi Sontok bi lapen ari sangho tuma dimaklongan humri damsi bangso ki sungi phoing nara so phan pajokdono. Menmeji Pharchi Alia habar malongke dongkamukam forest range angkang se kapar lojani Ranger Bibi Sontok bi ahin pen dongkamukam ingnamrai komasai khetum aphan pachini thusi alang litum chelang rapet pen bangso ingnara so phan pajokpono. Lapen ke chohormu sitami pajerpono. Bonta aing naraso a okapran kimioi dadajok aphitu veterinary doctor atumapan berta losi aing naraso phan selang erapi dimaklong pen direct pono ingnam kibir ba majoksi lahai habit ingnarahur rongajo monit anglom nang chapachong bomlo laste anutinta thengpi thengprang mate ingnam raikom nangjing ingnam raikom asai khiatum depsi ingnam athengpi thengprang ke raikom nangjikali anutinta arpudo pusi Ranger Bibi Sontok bin ningje Pharchi Ali Dera Nala Menmeji area te paisu etu Donka range under pore mur range under no pore kintu jitia public e muk jonaise teloke najane kane moi ahisu aru moi ki koribo lage eta moi already moi DFO sir logot contact kora hol aru logote moi Donka range officer in charge of moi already jonwa hol teloke ahi ase aru teloke ahi pale hatitu ami যদি বেমাৰ হৈছে আমি চিকিৎসা কাৰণে কিবা ডক্টৰ লগত আমি কন্টেক্ট কৰি এই হাতী কি বেমাৰ হৈছে আমি চিকিৎসা কৰি Halapu jeng kropa demalongta jonthom habit aing narahur rongarlo ludam chokse donni ahem pritekang lapen hemarlo kachiberti asoka sangki chopana hokse hormu hartata phalang notekang News Desk Report Karbi Anglong Live Bokajan Police Station Kaparlo Hanjang Langsopen Sangti Hidiadak Sangti Adongalong Inot Kithiarpum Kilong
Kedamtang wo signify cricket thamarni anarlo porphai isimalom Bokajan police station kaparlo hanjanglang sopen sangti hidiadak sangti adong along choki hola borsalai teron arong amekar langtuk terang asopo sikari terang kithitang abang arpum longponlok Karlitang sikari terang apran kedam joyaputhak non amat klardak men chini dundelang bonta bangso puthak police atum kapachini ponatengke langke jangpen langke mongopota hai Sikari terang aphan non amat Bokajan police atum se chepari dengponlang Karlitang sikari terang alang nike hanjang nangso monseng kiling arong aong ahem se kachi dodun pusi bertalong dun Bokajan tananan terang Karbiang Long live Pini prime time berta ke lepon sekang tonik lo domi thakme kardom